Salom bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu pari bani panorang sugot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah konurnai bamu Tuhan. Bani bagal di pangidopimu bandami. Bani panorang sugot nerion. Ijalohanami tongon hatamu. Nagabe onjolan ni parguluhan nami. Halania Tuhan, pasorap hamton di mana mapasingin, mengajari hanami. Ase ibagas sabotohon na umbamu mahona mahanami. Manjalohon apa mangarusi hatamu, nagabi bohal parguluhan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijabe na siya marianan bani panorang sogot nyarion. Nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan siganu paribata bani panorang sogoton Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Tersurat bani buku 2 Korin bin 2 lu ayat pitu nama katahon sonon. Tapi songon bani haganuk marhasurungan nasyam. Aima bani hapor sayaon, bani hata, bani habotohon, bani sagala haringgason, bani holong dopak hanami, si holma sonai hasurungan nasyam, age bani horja idop ni uhuron. Totu ibagas parguluhan ta siganu pari, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, marosu tumangdo hita, asihita mandeihon rasa keadilan. Arti ini adil sedo asidos tapi adil ase aha nalangdong bani hasoman gabi adong janah nahurang bata igoki halobihon ni hasomanta. Ijon ma ipataridahkon jana ipatalar rossi yujur apostel Paulus pasal hasurungan ni Kuria Korin bani panorang icia. On mahapeni bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani parguluhan ni halak na porsaya naduk bayak ilobe-lobe ni nebata sihol mahomani ase habayakon nadong bani ai ipaeba atap ibagihon rosi iberehkon homa hubani hasomanni na sombuh. Apakah ai secara partonduyon sonai age secara materi. Halani totu langdear anggo bayak ibagas partonduyon, bayak ibagas materi, tapi sombuh ibagas pambahenan. Perdiate hita ahaduga ni diba hasurungan ni Kuria Korin bani panorang ijay na parlobe sahali Kuria Korin surung do ibagas hapor sayaw. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halak na marhasurungan ibagas hapor sayaw dom mapasti guluh ni ipasu-pasu ne bata. Dom mapasti guluh ni ipardimata ne bata. Doma pasti guluh ni iperlakuhon khusus atape iistimewahon nebata ibagas parguluhan ni. Halani ay maningon do humani ipardiete hita parguluhan ta sonaha dumasongon Kuria Korin hita marhasurungan hita ibagas sa porsayaon dumanani jupah ibagas guluh ta anggo adong ma jupah kita hasusan ibagas guluh tahun langbe berdebat kita pakon nebata totu hasurungon hapor sayon ma nat pataridah na ipatalar Kuria Korin gabe modal dasar bani sidea ibagas na mandalani guluh ni sigano pari. Napaduahon hasurungan ni sidea ay ma bani hata. Artini ay ibagas hata gabi saksi-saksi ni Kristus dosidea ibagas na manaksihon
hatani naibata atape ambilan nama derin sonahita bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus dopkosi ilupusi hita masa-masa pandemi COVID-19 sia labin marbagal do hasaksianta pasal hidup ni hurnine bata bani parguluhan ta sigano pari por ini ibagas sa taon bulon on pigahalak manani atap hubani pigahalak manani na dop isahap-sahap kon hita habag galon ni kuasa ni naibata na dumma ijalo hita ibagas parguluhan ta sigano pari napatuluhon hita ganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhasurungan do humani Kuria Korin ibagas habotohon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijon mata kas tumang songon na sinobut ni bani buku podah ai bahasa mukah ni habotohon ai ma biar dopak Jahoba ase halak na marhasurungan ibagas sapor sayaon pasti do humani marhasurungan ibagas habotohon halani ai diar matongon ase habotohon na humbani na bata ipakehon hita homani laho patorsahon parguluhanta baik parguluhan partonduyon sonai age ibagas na laho maningkatkon parguluhan ekonomi itongah-tongah ni masyarakat ta jana marhasurungon do humani Kuria Korin ibagas sagala haringgason naha Kuria ni Tuhan dopkosi meruji-ruji mahita do masopat kita tarambat laho marsombah laho markebaktian hubani na bata halani COVID-19 sia ibagas tahunon terlebih ma bani ujung ni tahun 2022 sonahanani doma marubah parguluhanta lambin marharinggason duhita bani sagala horjana madiar totu maningon do HP ni usihan bata haringgason ni Kuria Korin homa ibagas parguluhanta janah na parpudi marhasurungan do homa Kuria Korin ibagas holong dopak hasoman artinya ay lang perlu iraguhon be bahasa ibagas parsaoran sonai agi hasadaon ni Kuria Korin taridah do kekompakan ni sidea hasadaon ni sidea marhitehon ni namar sihaolongan janah nalambin marbagal tongon holong ni Kristus naman rahot parsauran ni sidea janah ibagas haganupan hasurungan ay marhasurungan ibagas sapor sayaon marhasurungan ibagas habotohon marhasurungan bani sagala haringgason marhasurungan ibagas holong do pakasoman ase sihol mahomani ase Kuria Korin pe marhasurungan mahoma age ibagas horja idop nihur bani namanukol nukoli horja pembangunan ni rumah ni nebata na adong i Jerusalem ase sonai mahita homa jupah ibagas parguluhanta sigano pari marhasurungan mahita ibagas sapor sayaon marhasurungan mahita homa age ibagas hata na madiar marhasurungan ma ibagas habotohon marhasurungan ma humani hita ibagas sagala haringgason janah marhasurungan ma humani hita jupah bani parguluhanta sigano pari marholong dopak hasoman janah marhasurungan ma bani horja idop niuhur ase aha nalang adong bani hasoman gabe adong maai sirsir hita memberehkon na adong bata ase marhitehon ni habayakon na dong bata dihut mahomani gabe bayak hasomanta na masombo artini ay bani panorang natalon pake hita matongon laho pataridahkon patidakon hasurungon ta ibagas horja idop nihur marhitehon ni na ipraktekkon hita goluh
berbagi. Sedo tujuan ni ase gabe marhakurangan hita jana hasomantam merlebihan lang. Tapi tujuan ni ase marhitehun ni horjani hidup nihur ibahen hita bani parguluhanta. Habayakon nadung bata, habayakon ni bata nadung bata gabe dihut mahomani ai parupe hasomanta. Jana habayakon nadung bani hasoman gabe dihut mahomani ai manggoki hakuranganta. Ase jai matongon jupah kita rasa keadilan nahumbani Tuhan in ibagas parguluhanta. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu. Nadok manorangi apa pikiran nami ase jupah matongon. Guluh na marhasurungan hanami. Marhasurungan ibagas sapor sayaon. Marhasurungan ibagas hata. Marhasurungan ibagas habotohon. Marhasurungan ibagas sagala haringgason. Sonai age marhasurungan ibagas holong dopak hasoman. Jana iatas ni haganupan ai. Maningon marhasurungan mahomani hanami. Ibagas hidup nihur. Songon ham Tuhan. Nadok parlobe maridop nihur huban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Horas mabata ganupan. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Andohar matongon habayakon ni nebata. Na ipaondos ibagas parguluhanta. Sonai matongon. Gabe bayak mahita ibagas sapor sayaon. Gabe bayak mahomani hita ibagas horja hidup niuhur. Shalom.